aro kitabun su taurata injil zabur qur'an yani habe hilani nuhu ya ken sabara ken kuni ken bele kitabe ko duguna gati suri ibrahim sorunya di ngai ibrahim akabu godi nuh kibira habe bati yengana koni na begu iwodo habe buri kinya sawuni alla na habo surunko ana haba burunko ngori mbawa killen batenta wala aganda begisu alla gar himbe kin haram bawa kan nan diga he hara ganta hotu kibanda sirken batu nga kan nan dinga ndey ande hotu an ngana ken hana wara allo samme ni de wa ma ba'd al haqq illa ad dalal ran nuhu ko na ibrahima ko haba go blasinga وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب ودي هل سروندي أن بنيماغو على كتاب غوركو السكين كو هالانغوي أني كتا إكمانون كوني ناني أما إيهابانون كوني من ساورا هابسري إباتيم باتيه نانتوغو دي هاليا نهانيني بسم الله فمنهم مهتد أتي إيرمو كونو ويدي كنيا كان يمويا وكثير ire mun ko gaben ga gilliya kunya dinan bakanu ثم قفينا aji ke halle ogo bati batinni ku hawa siru halle ti o harunwa وخفينا o batinni isa yimmiya مريم ni maryam adibakinga ba isa koni me aywa onati awa ibrahim re mu lembi hadamaren pindi ona gatene ya lenyugu lemme o keda annabi mun ko ire mundi na kifarun ko na kitabun ko me angana hay har mar mun sehe mo gondi lempinga ne ko ni lenyugu lemme nyakili alleme bo habe kanta isai wo ken sabur arkin duran ko yere aha isa bun maryam ire menyugo yadi bo nangri yere ay fiqhugum ira zurriyan ira lenyagar lemme jate azurriyatundi asirega nda wasi tinda kekini zurriyanga masrewti kara kekini hulani dibakonga donc fi hugumunti ari nyagar le munta kawrnadi do qur'ana di alla garan nuhu ko ado ibrahima ni dibakonko ni ara isa jati adi isa kan le nyagar le meyay ngira dalle nyake amma kuni mo ni wono an ganati aqbu ahalle o kebire nga kundo ken tabana mare mu kebire nga kundo ken tabana ko wala ngale ngo mundini fiqh kitabillah tunni sehenya ngine doro bismillah wa atainahu oda nabillahi isaku injila kitabenga o gotora kitabun kini na anu magun kini kudiba kondi isa duranko ni nyagar le menyani na kitaben duranko كمبل أتقوا نبوة كدي أتقوا كتابة كدي أكتابه بسم الله وجعلنا رعافة أودا أيوة هنينيا يمون صندموني كمغرا إيسابة ورحمة رعافة أورا هنيا قوتينيا يمون صندموني غرا إيسابة أرو هنيا ورهبانية أرو كتيه كتبا كتاكهونما الله جاتي من ينسابورا وركيني دغني ابتدعوها ايمانكين جوبade ما كتبنا الله دي حكما كيمو ndambe wajibindi ikamari omiya mariyade إلا ابتغاء rahimbe nu garanya ka imanya hobure sabura iranya Allah jati mun yinya sabura فما رأوها ka halango benu gari sere kuma kata haqqin nagani ni قارئ آية an nagani en bakin ade kunda hokka hay na hobugai na su bonondi to ke suni wucebe isa do Allah faren naga amma Allah faren li halle ko ni an ga mai islamin ga hosre suntandi hosre suntano nasara wonti gaibe ga ukonni Allah faren li yankani ani i fasawo be ga ukonni o ga natuna fasawa ko mananya dinan bakenga Allah faren li yankani ani ma Allah faren goni garbane iga manya islamin ga
inya halina Allah faren pitu posle suntano batanan tanu rahmatu hinne tanu hinne qoten tanu nan kuti Allah baten sabura ken tanu wasana isa na kida wa rasulun yati min ba'di ismuhu ahmad hare qore wornin palle atonti ahmad oke ahmadu gandaranga madunge kinda ambu isa digan kanen kama an ga nabugu an faren digan kanen kama kibira ko sire sultan nasarawo hari na togo wati be sanganga wai abati en hanga wai amma wajibi sire kama anna lari an ga hiti min bani isra'il aqiqata bani isra'ila bani yayi isa makki kata besu ya sirbani bega qiqata besu ya aw wajibi ni besu kama anna la kilindi an da hitu kinni mustafa bani yayi abani an musa wo an isa wo idi hesu inni mi yengo wajibi ni bani salan gomba ne kama wakati be yimme aga mundini ni nyimi sire tara gandaro allo an ga tambara yimme amma wajibi kama ina an kiri nyimi ne ma wajiban kama kinni wakati be yimme aga wajibi ni in kirindi in nyimi ligem pakati ange me na chrétien ngal lenki anke min bani israël ange takawidi wa la kirin denti da Allah farelli halle wa har Allah farelli yankanan sire su daga hiji min bani israël imaqi katanga angara awari allunga da allo anime anga maro yimega hare maranga Allah faren ba ne yanki akrin dingo logene kata besu ko mandenga aro ho wonda bana kendi kibra amma sere summa gaidu nege tini chrétien ya walma in yahudiya ya walma in kentane imaqi kata nga giliqi wakati anga yirono Allah nyimera anga bara yimega homa yanga kille makin lengiya وما رأوا حق رعايته إيمان غنينا غني مغني يعرون ينا ميرينا يقولون ينا مبيرنا إن داي يغني يو إغليز دي يو باتي إندريزنا دراني مي أنا خمو ويا أوي مبير نونو يو نغو تنو ke sawura église catholique ada ngi sino nyeri meri igemadi awati mer nuna nyari ya rubbe ni gono igmay yagani dongu ti nyari ki basana ne gamundi yokuna mo mes za atike dageme mo honu ma dunga tay go baka imbu nganda geme honi nyari mi ala kulli hal hinga nak yakam banga duranga ma sigindi abakati mo way mo be tigante gahe gili Allah faringa di doron nasara ko yakam panga atira jopa minu gara jopa abu ati serenga idanya hisrenya sabula kiya sawoni aw sahabani ngati wakime jopa na salama wonde Allah farin de kirina asihen kida on tay yagini on tay ran sirero nini on ta taawon baydo kama on ta saka baydo kama o kirana sumun kotasu urondi khana o wini batini ho wani yande sireya on ta yigana isro tammi bega gemadi Allah farenga la ambu are khiri billa kama ke ngani Allah farenga ngo Allah tu dina gasui ngo kanna Allah dina gasui ngo yagini ngo kenkene ngo wundini ngo sumunu ngo sumun kutunu ngo hollinga nyigana serebe ganna ku haramundi ken kamanan bitinge yoy serebe ganna barinde sunna nga ken kamanan bitinge yoy kuya ninke sunna nga himida barin sunna ken bitinge yoy idi Allah fare o ma hu to hubure sabura na'am koy go non taw to hubure sabura
ngawena na himberiti ke sabura nga tokon bismillah فآتينا الذين Allah ti wada yem mungu kunga tungundi ti isai gilli nasara nunga kodi ku ibarajenga nga iho gabenga gilli ya kunya dinan bakanu ya ya yemmu beno kunga tungundi ti isai akan wallahu ta'ala agan tungundi ti afare muhammadu qai adu isa angati anni mu'minai bi musa Allah fare li halle tungundi ti muhammadu sallallahu alaihi wasallam awanda kinya yu'tikum Allahu ta'ala nagaku awa siganu hilliya gilli barajenga ihindayenga wasan tungondi di andi nyimmu hilliya waja'al lakum nuran awanda kinya ana noro nyaga dangani aga trene srat kama tiken noro ya awanda kinya Allah na kafare aga dangani Allahu ta'ala kafara nan yani wa hinna nan yani ila ke ko nya mani sabura lantinna andi chrétien bi ga na islamiga iwan kunus awa siganu hilli taqu hilli mani sabura li ya'lama ahlul kitab ida kinya ko sabura kitabe dungona atu ko benu kama to woni ti Allah farenga landi lani yenta ikundangani kunne besuni awagilla Allah fasungun daunga basaitini medangani ya okun Allah kana nunye Allah dungante mo maga odo Allah remembate koy igaba ko ni mogobe anda ngunya keri nan nafaqanya di nan pinsunya di an ganda bugu kenna lotana di an gara himbi ko nya keri siya ngondi kembono wa an ga tallo himbi ri ka ko kuma sawo kenga an kanan ke an dina gumenye ni kenga na ye kanda an go kanna de Allah tikebrenga sere be ganda e kretiya an atlan nallo Allah faren dinandi ina siganu hillikinanga ina tunanti igara himbe ko tumuhi an anda ro Allah faren dinandi andani anda isa kallenya mo sere be nya abaraje ngi batendi inda bonan fiyo siganu ko hili wurenki kebe Allah faren kallen ka kemu tokine ina tu nanti senti ikunda nanti keo ke bonondini ai ikunta kentu asentida hidan tan wono baraju hilwa kamanda kina yugo ayu woni maniya kome ara Allah haqqan sigindi ni kamani gon pakkan sigindi Allah farinda kana hakendi siganu hillo kinne Allah hakege kalle aro kuma ngon kalle iwasu parajin kinne hilli askandi hore yugo nyane tumbari yugo wa maka kumi yagare ara jukundi na jukun surondi na qarawundi na qaramo surondi kem palle ati iranya hore Allah jatin sabura ama tono ay metla kari ara wutuna yaqi tike hore yuwaga ti baraju hilliwada agara sure be nya tumbare kera kim baraje ar Allah gati kisrini agaranya kim baraje bismillah wa anna al-fadla inatu nandi fasun daunga an Allah magade Allah na fasun daun gini yemmenga agara kanu kendangani Allah ta'ala ayani fasun daun tungan ala azim kin qorengani kibna fasun daun Allah maga aganda kini kome beya maga hasidago maga koni Allah makome su duroto ko yo honsu di himbe me gan tambaneni ke sawuni fasun daun nga maga agabenye ni mosir bismillah سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله والمجادلة
ke sora madinan sora nyani kam pille ado ayanu hilliyani بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله أتيت دنقنا وما الله تعالى موي قول التي يا غري دغاميا تجادلك يا رسول الله كينغ وان دغان ساغا لما غنو في زوجها إكينا كبارين دي الله رامودي وتشتكي يا غريكي أو كمان إهينون كترا كوي إلى الله كتا الله تعالى والله أنت إنا توباني أنت توكي مغدي كورين يا أنت توكي مغدي إكينا قصو أنت توكي مغدي lemunu ngana to kine maga hajun tasurno inda diga dige bate hajun tasurno akmani mogon koni wallahi allah taala yasma'u allah taala wa mu'mini تهاوركم aga hilli digan saga lemma ngadi ankendo ya garke allah fare إن الله bas allah taala ayani mukananga ayani do quran dananga allah taronga di aramugo ki yagare يعني كي أتكلم مغون سريني هاتي دونجي يعني أكين رانيا وسلينا بلا كي بيعرف سلين دكي وري ألومو يعرين دا ألومو يوغوندا إنا كفالي ما هو مندا ما هو يعرين مدري أكو سكا بوتا وري بس يوغو كي أما يمغون دي مغسري كوني وادو أو كتو نغفين نوي aga butu bane an kusa gati a yaren da anti alayya ka wahar ummi da wazhar ati kebirenga ankin paraminga komi ma koronga haraminga mobe ken zharinga odomi akonni zharinga kebeya ati allati imaga manunya manu be agara zharinya koi aga yakunya ya urbi agara zharinya imi nya koi aga manu kim pagati ora zahari ngan kebiya sagaram bari ora kona wala kala kini islam on kane ke gandanya bane zaharin pai kasuran kune pai islam on kane ke suni warande ya hare kiri kata Allah farenga ayu ke nimis idiga me kiri ara mo on ko Allah farenda Allah farenta da tin go inta simmana aiwa maganta anga haramiya de aiwa ya garanti atama warande ko de arikata Allah faringa Aisha wa ko ni arayi ko kuma Allah farin nyun ko lan tatibanin yanki ya garanti Aisha wa Allah minuda atin kina to wani ausubun samit arin yagi gilling ga lemina gondi arani howi maga awan dun konun kawono na buren mu hana maga gallenki nge na bure yugonda suyiga mponnan ka yagun nyeme ndun konun nyeme sanki nge me kaso a hay gara zahari nya dabarin Allah fare sisa ngal nimiside yalli salama gondi mugo yugo wono kenga winda to kodo mewa parce que kahira gondi o wato hingan himbe me salama gondi Allah farenti am paramai ya gare ati Allah fare in kuna tikamane be garan kiti tunga amma warande kunde ndille mun ka haba yani kin ana bunu na ya munda dina besuya Allah farenta da am paramai ya harin ta ganya kundunga kebiringa ngi korintago arim bane nago kebiringa nda hinkini Allah mi yugo ko no dalla do me de nin no gon su kongo yugo keda
Allah farin tada jokko ni gara himbe wari kin ni gara himbe kanda de am paramay de wadiga men pilandi homa kinda anda ke kizir hinatinna kanda ya hari ke woni magri aw saga ni Allah faringa tugu hinnatan diga muya ko mogra ko ni mogobe agari mutum mogobe ko go mogobe lenki sere gan tingal lenki mogobe le mum pa wayani o su qaso har sa akanu yengindi awa anyana xammo anda ko Allah farin mutum ngi ko ni go himbe to kinga nam paramay wa Allah ma hukurum batana kinne nan kan a hawtin qari harsa gerin pingin Allah limna tuguna nugo ngeri ga nadiga iwo dundunu ngandi to akem maga iwo yebene aywa hin konna Allah maga Allah ngi koni dim pingin ngade aw ko hinna tan diga mu konni Allah nganya gana anna ho yugo ko am farenda himbe ga yingi kota ke girindini aga willi re nyurbandini Aisha radhiyallahu anha ati ke kon Allah farin nyun kulan yanki ya hareketi na Aisha anta hike hayni anta Allah asre non pike di Aisha atingeti ya garenda ato kundu ketasa an sehen to kun an ya ganda Allah farin ya gallakinga basa akin tatu ga Aisha tuwatu a hay kuma nan yamma gobe wahayi nga nairini mo gobe ni go nyana a hay ga kundu ne ata to kundu sa an yanga da Allah farin ya gallafina ken no gondi wahayi timme Allah fa qari ya garin qiri digan kina qirinda ali kina qirin ayan ku bi hay kai Allah farin da ayan ku qara na wutu sura ke jopante Allah ya garen diga men mugu ya gare be da an kuma na sihim fara wara umeya ya gare be kuma ni hin koy Allah da ga sai saga den mugu Allah ya ni mukana nga ayani ngalla nga ara ziharin ko na kiten ko na kafaran ko ar aya ke khara ati ya garen ni kina qiri ara aya ko kharai aya anya kim wadi Allah faranti wonda ngani ati kebirenga Allah ko mi horono baski ziharin kafara yugonti landa komenti maka ati yalli Allah sumun wa qasul na to kimeya ati ngel lenki ma khirsa on sawura kota sunga mayige ta hillo mahimbe gam punta kinga nyaare mo kontoni mure bidon wori nyaara mure yani ngasi mana yimenga mayige ta hillo mahimbe gam punga mo kala yime Allah farenta da kebrenga tan me miskine kebrenga kinyi gande adi Allah fare adi kanyi me sentinda de manga ndinde mati de mande do khati sonneya Allah farenda dema ti saadu tamido karagoya ay mera kutenti mandi ila ken sadaqa tandume miskineya ke banen tali morinda de ni ke banen tali morinda de kite nyo ga dai nang tilan jubandi ay kunna mun da daiman o holli jubandi ya nga hiyo ni morna nga tilan jubandi atilan da sunu komenti ma na horo ay wa angara kebe ko manyi mi ga ninde ma de kide gusani andane ode mranga tuitige hi qore nyoge ayanu di Allah gati honsu mu ku yu honsu walle o saunte ngai o slamu me ki hay akore kama kale yu kibra zahari jahiliya ni ken kitengare sire ganda ke me ko ayo anya hotim mandenga
anya ayugo kan ka ungo anya awa haranga mam mankoni o angara anya awa ho haram de o ora kun konan dangi asukiti ni kai anganda Allah muruna ya ran to amma ibra anganda kafara ke bundi asro ngala ko me horo kaso il sumna to kimi kinga nyama tan dum miskine yigandi ibra kinga nyama عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويغاري كده وون كده الله فارن كما لي او بغاري كما لي عمر خلفهم رضي الله عنه عمر لو جمام باي غدانغي يغاري كيا عمر وحرين وكم ادو جما يغاري كده مندا ما انسيغي اسيغي وچلاتي او كمان عمر واجو دغانغبي ايوني يغاري كده عمر tahana nyanken qilli umar tugune kem palle ira tugune mbugayti umar kem palle umar unta ko ni qari wan qilli islaminun kananke kibra umaru kanu allai umaru serebe gana dankana ko nan tikalle murni akamane angu kanna dura ko ngade nan dinga nakara na nyim har bane warin kane na mana kanu ke murede anga saati kallem worni kebina hoygo walandu kane umar serebe ganda dankana ko tilla ngara kota krosinde ngono kenga mano kana yanga ngate murede umar sigi awkuma na yaare ke diga mun tringa ina ta dangani amirul mu'minin ango sikki keme yaaren qasida kammo hari rehti sigirai anke me o jamango da ambate ke me yaren kase wan sigini har sigira he an wo sigi kammo nan dalla kulu ka bakena atan kunta kalama ki yare ga ninke sigini na otu sogoba manelle mati salli wati kim balen daba kim baten ya arkan serebe yalla gawatu ay tontat ati hiya khawlat bint Tha'laba ke tonya khawla سأل بارين غريمين سمع الله قولها من فوق 7 سماوات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر الله قد القرآن يري غريب يسهمه ديك يا غراني الله واسهمه عمر دسكنامه كن عمر نكوي عظيم يعني كسن مني ان الله ودرون تندرو ومن يعظم شعائر الله إنه من تقوى القلوب بكير دوران دارون دي أي الله غرانيا خولة داو الله بيسو قلمك بيسو kana muguna kondan sehemu angara duwa ubenya na yuruba iriti yuruba mpeke kada keda wala aga yango tokyo mo wala abesu qalemu makini duran kere kere duran daron tawa ya khawlatu da donc Allah gara sedibe duran daron na duran kere kere nyada duran daron ta ko kabana nyakenda parce que Allah ra duran nyada ahoyda yani Allah gara duran taqinya sedibe da anna kaman duran taqisini Allah himbe gandi ki ho koren korondi ken kamanen sonde men kan Allah kellak sinni mani igi ho daranga makendaro an sonde men kan Allah sonde men ni mani sonde ngume kona munda imma Allah kan nanai sereso an wa Allah kan ni munda Allah ho korundaro umaro hayga de ki yagare durandaro mani sawura Allah ra ko tira sehemu e aga be so kallemu ka durandaro taw be ga kini ke sawura umaro hayga durandaro kiyani Allah farin sunna Allah farin kundo sahaba mi kundo Allah duran takte gume ken duran kallenya nyana be sunta bana killan tanya kiyani Allah farin sunna bismillah الذين ayen ku kutunya hake harsa
ati yemmu benu يظهرون kunga sagaran bari nyana an kun silaminu di iya yakunga معهن ati haqiqandi ati yaku kurantanyana أمهاتهن imanu ide imam parami mogo arantanyana kinga arangana tindang awa am param ndang korom param komi ngari ma kallem param mogo be man kitem paramin kamma komi ma nyaagem paramin kamma komi ma wakira manna mu hoy awa oku yere koni mo woni tindi ma jumen sitanga yongure anga de kinga sana mo be antarna kana kalle nga sakke mo godi akke suni zuharimi killa ndanya na mai Allah tikulu bismillah in ummahatuhum ti yakum awadi aw kik digame konanu imanu manya إلا الله maganda yagarum benu ngaran sara Allah ganda man paramina koni awodo himbi garan sara awodo kinyi na mai an sara ma amma ma sara ma kunya togoni ti an sara na ma banum paraminga koni mo be akoni tengo awati an paba ya kun kana haramanga inde Allah ganya kambe ni tamma haramanga ken himbi garan sara himbi da ken sara bani awdo himbi garan pawa sara himbi da ken sara digana ma be banu kuro ti an pawa ya kun kana haramanga wurin an kisma ya kun kana haramanga haka digana bismillahi wa innahum ajike digame konnanunga يقولون karan kamana digame ko digame bi konintin digame bi konni iwo digame konni ken koninten ngani min alqawli gilli digamunga wazuran adu ina garinya kutunu basire ya kiran tanya na mai ya ga sudi anda digambure kako anke makata ko konni manga wo amma takerano gedi kuna ma qora magade bal serendi ya khenaga aga na suri digame wono himbe ga ngabake aga linga anda yimi anna waranta mun na wutuwa ken ko mo ngame gawo ma take ko ni megedi anda digam ko ni teko wanda gare ko nan sawke kamma zahari na anya harami nyani na man takro ya garem param na umpindi digame ko ni haram tini allati digan konin dengene ti gare ngene donc be hatu garem param tini ngaken su ko mante kenta sikanga nda kafara no kubundi ya gare ki ganta gemanda bismillah وإن الله أغنى الله تعالى لا عفوون أياني ينباننا أياني كفرانا كفرين منيا غفر يعني نغرا لبون سريه دي غانا نغرا ديغا أنت هو ينا منا تين سونا سوكي نسيغرا سوكين كما كينا غفر الله روان جلو مو سطورني ناندان جلو وان هرباني ينا كينا غفور عفو نينا أسحنتي نابورغا بكنا بسم الله والذين آتيهم من بينو كونغا وصارا برينيانا إيكا ونيغارونغا يعودون كم بالي إنا ساقي لما كتا مغيا إيغارا كينكو يعني وساقنادي يعني وامندنا أتغي مغاقدي إلا مريني أهرامي قويما ngakete gira la muru qariti wa tuqima imam malik ma anga hanka kama bane nantinga atuqima bane kibira ngakini la muri haranga makini kin ogu kallenga ogu malan kallenga manna kun ko manun kamma igati wa munda qari ga nimsi an tuqima wa munda فتحرير رقبة ati kome kanne horo ndi ana kun kamma من قبل أن ina kome poro honkane o kinede ذلكم aranke توعظون Allah ta'ala wa gawajinu awatikum horenga adukana nya kinye inkane wallahu ta'ala bima ayani awayingana ngati honga ago kengollini فمن
atinga awa zahari nyanga nabe لم يجد agama komen kita صيام kaso hille شهرين sume yani متتابعين nyana mera batu من قبل أن akana sume kenya hongane illi ga okine mede فمن adi zahari nyanga nabe لم يستطع agama kata sumunu فإدام ستين tandumme awa مسكينا miskine yigandinde yana ken kamma akahana min qabli an yatamassa Allah maken kon yeri nga man sawura woni gara hamulan lil mutlaqi ala al muqayyad ara hillo qaru ti na bugundi katan la okini sumi ada ko horonde sikani nga gara kenko kebirenga otini a wasati hillo ki hara gama kenko ni kini kan kini yani ziharin kafaran sumbugu katta iwon blawo kene ya garega na yigandi maniya muddan min awalibi qutil baladi nigi he ago de bebe ya kembira dum ko gabe muddun maniya alla farin nigi he kin oku qallinga ado shafi qalle nan kitum bil ko huma me na haga kunci nyugoya serebe ganta darosuya a ganta logosuya amma a ŋuni mɔgɔburu amma a gumu mɔgɔburu ken kitili haka a ken mudu nabi ken nagato a ken saabani mo kew gemme takriban a kilo taga nen aw gemme kilo taga nen بسم الله ذلك أتي أيواكوك وغلا أوا النوندي نانيا كفارنا ننتي أن اللغان دقوني أن نانيا نيقنا أما حرامي كفارنا سرما كي نوندي دي ودا كينيا كوسا غراغان تونغني شاء الله تعالى بينهما أدي فارنا أدي كوكيتو وأنا الله جنغونا أناتو ينغان قتيو سرو دعاني كونغا كاهرا وجا الله جنغونا كين تورانتيني دي حدود الله هو تلك الله ركيب يكو قرآن دي قركينيا كندو أنغا تكيني غارينغا درو ينغان قتينغا دا جنتانيا نانيمي غالهارم بكي تونغيا walma awa na hoka ha ni higinga mana ho bugai mana hoka ha suminga mana ho bugai aywa kingen al kufru biha yanga ngate mun ntanya na kindi yanga ngata mo gare nyane kan gondi kahira woni mi ba kufru mun to anu ma kufru mun nga bini wala kufru mun bil milla angar kinya bani ko gare ngene kuya kibrenga kinni kahrawo be osko kintu ngatungu ngene ntanya na ay kenta serengena kahiriya kinni kufuru lugawi fisri ngalla himbe ni warande ngata hana e kenga nya aga neukundu har sankenti angenta kinyana kibre anda nema fisri ngalla kinni kufuru ni'mati don qur'ana wasihinu da da'iman aw tunya ngunden konno da awro ngena kahira ngwa wati ya aw ginu yemma ngun konno da be ngun awro ngena kahira ngwa aw fasara ngun konno da be ngun awro ngena kahira ngwa me kahira aw ko tani kata hillo yayi kahira obi anda ko bane besu go simene kin kahira ngwa kahira ngwa ngono ay kebitike angati keni to ngun ntanyana ken kahira ngoni anda neman besri ngalla bisin Allah ko nguren ken ken kufru lugati himbe ni warandenga haramina wonyani agama me yagni kadabara kembu ko kenga to ko yugo nyanya kanan to kamo an hasangen tangen de kengina ti to ngene kantanya do kebire nga to nguren ken me gari ngeni kebire nga kenni ko sugo simmine ka hira ko biya baza gare Allah ga tibane an ga tikin gari nga kenni kenni kufru millan karanga nu mi gara ke mo gontu na ke wala ngala mo siri Qur'an wasihino da
bire ñugonunga mujrimun awrin kafirun iru yem bire ñugonunga ulaika humul fasiqun kunni fasiqun awrin kahiraunga bire ñugonunga ulaika humul zalimun kundi du toña awrin humul kafirun men be me ke kahirago be xanayi aga taxandiña me kesuwo sembene hoygoyayi to kiñam manginte mo ser gabene parce que qur'ana hi wawuno mangara ken fam mo sir قرآن الظاهر منو أدو الناس انتبه الظاهر كينو أفتري اللي قال قم بقرأ كوني موبي الظالمون يا كافرين فاسقين يا كاهرين أما الناس لا يقبل التأويل كم وريغان هم بيدرو كني كني بس القرآن آيات كندو أنت كني غارين هذا كيف تعبير تكني كني كاهرين هذا يعني بسم الله أدي مبين يحادون الله وعلى صغني أدي فاري كبتو إلى كل غني اللغو قوي مغمي إغرى يم اللغو كنغري كاني من إغرى فارون سوغي كاني كنغ اللغو مغمي ألا ري فاري اللغو دانا كهانا أخانا اللغو ديمو كمغي ألا ري فاري اللغو دائما ألا نسينو دا أتني إدي فاري إذا كومنت ألا ري فاري كم بتدي غموري الله يمرا كم من يقول بسم الله وقد أنزلنا آيات أقطن ينقن آية قبيا كتعن من يموها إبانغان دني ورايا الناتو الناتو ينقن قتيو كافرين دغني من غبر هارون أينوا كين ينغان قتاي مهينن كني لغون تاغو دنگيا يوم أنجنا كوتان سما الله تعالى غوتاغون مندني يسوسوسو أني قباري تهونغا إغرا كنغولي على راجسندي دي نغاي كومبايغا مونغاي كبرين الله تعالى أياني شيدنا هو النبي سمعنديني رسول الله أنكم ماتوا نلجأ الله تعالى أو هنتو كنغاو كمونندي أو هنتو كنغاو منيندي أنا كتباني أنا كان الله anna tunandi ho sunta nyana gille sorosi kimmin awa sorosi kimme gundalle maunga maganda Allah taala ayani na atandinga ti tuagunga soro karagi me gundalle magunta ma Allah taala ayani itumundinga mahimbe gallogonda sikoya aga soro hilli Allah na asikandinga himbe gangawa dina tumuya alla na nyerundinga asoro nyeri alla na gasegundinga hakka agana hakka suya ma alla ganya maahum kapaya aina ma kanu noko igawononga Allah taala wono ke halle alla na tagawonu khibari ti honga igala ke ngolle sigen kodanga anna to Allah taala ayani to ananga bi kulli shay'in tunni bi subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ishara be ga wele ara sikko adu karago ada kun koni mani sabuda amma Allah ni wutiringa yuhibbul wutra aw wutri munda akuni ishara nu sikko adu karago kuni jatendi kuni wutri nyei yani baye wotoko halle mangana kin kutu Allah ni wutiringa tun Allah faran diga mundi yuhibbul wutra joni ngeni aw jona go munda
walla ga awangi ara koyo ati koron denga nanti jate ni hillo yayi al mufradu adu az-zawj jate bajo kinna wurginta dina jate none hillo manga bajo ni maniya sikonu banenu karagonu nyerunu kinna wurginta dina hillo ube nagato ube tumu ube seguya walma muna hagan wonyuno ke bakati indai mengali i jamanni ke hakai inda dangeni ke o ganda ya gabo yo bako sera soro sikki kata soro karagiya o ma dangi ke o soro sikki ndage muhimbe di kendo ko ka soro karagiya ndage muhimbe di ona sere bane wara kun kana me wari ke be ona kne nime o ganda ya jamai no ko bane yo bako sera o hingo tuni kende alla kusa kara kenko jate be ga yima ko nyana kinga ne aga ganda ya kinga aga ganda kimba kama aga mpungi antanya ne ki Allah halle yu baka sera kedi serum pere nyuya yu kapana bonunden dabari na hibure kore nya na yi seremi wari igaro medi seremi wari iga kahuno kubane ngai wo kehira nyana soro sikki na me wari o nagum keberi o ko asere banando kusre bane kende soro sikki tanay wona hinko meda mo soro karagi kada daiman komi ango mo kanu Allah amme ngalle amme gundalle mawo anya hoy himbe gam pasanda an dunari Allah kharati balagana anya ho himbe ga dikenga ya go khoren ko tangorni arno ko sindikenga bismillah inna Allah ati Allah ta'ala Allah ta'ala ni tuwananga wonni besuya yari ange mahayindiwa kata yemmuwa bigara yemmu be kaba baka aywa gundalle mago buremma kemballe yu kamanan sage kata mago burenga Allah gari kabakenga ihaike i kaba maniya imma me gundalle mago ti junubu konnago faren kutaye nga ihaike wana nyakari iwo me gundalle magono ti junubu nyai aro awa konna nyai aro faren kutayenga kini yahudiyan ngullenga aro munafiqin ina me khiri wakati be islam jaman ga wono jonko ye ina me khirna ndiga sigita tenga ikani awrene mani nasrun nyogo na khalla buru ngari ma ina diga mun koni ina jaman pai ina kutin yilla ina soyi ne kutin kara me kutin ni nani dakman har bane ko inda ho ya kin ismunga odwan won man sere ma kan se man me ko na wullo medi anda himbe ko umma kasai on to godina ke kama on to go mo ko kare donc ho gawo yu matonundi Allah farin kiyendi ko sire asu dangi ara su tiga ho go yu matonundi ho bure Allah farin kiyendi asu dangi Allah ra su beru wa har lengi kullu halam dagilli do qurain kama bismillah wa idha ja'uka qil ya rasulullah munahan kun daranga inan qanta ti moya Allah ta'ala yimmi man qanta awati kengade inati nogondi gindai Allah go ku yangan qatana ti honga o ken konni awa kebirenga mandi kinga manya ummati annabi nyimme ken bal ogo himbe konni to ya Allah roriga sanda keme kun annabi nyimme da indari woti mani an woni serenda assalamu billahi assalamu alayka bi assalamu alaykum me wira kanyina tawndi na lamu bugayti assalamu alayka assamu ren mani kallenga kamma minati assalamu alayka nanya be kasida sin assalamu alayka ton ren mani gidenga kamma
ما ينتي السلام عليك بالضم كم غرنا مني أكيد غرنا وان كمان يعني بس وكنا كتانيا غندي بريني ده سرفوري وهكذا إناتي جنداي أمت هاري غنداي أوغو كبي كوني كبي الله روريكا الله مونينا أو دوغني أو موننا كيتي نيابانغاندي عند مني منين كيفارين هارين دابكا كيفارين دابكا ودايري الله فارنا عائشة والله رضي الله عنها أتيرا كيكو السلام عليك أيها النبي عائشة تيجرا فهم إيك مكة تيزورا إيكتي وعليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم أرنا يمكري أرنا غلانغا أرنا بوتاغا وري هذا الله فارنتنا ما هذا يا عائشة أجا عائشة أنا مني مسا عليك بالرفق نجما تاندا أن هينو ملوملي وإياك والعنف والفحش نجما أمبتا أن مغاديغان كوتيكو سروندا نجما أمبتا أن مغاديغان بريكو سروندا أنكتي أرني لانغا أرنا بوتوري أنا ينقوني من سودا نجي الله فارنا أولم تسمع ما قالوا إذا هم بيكان ناقم كم مغاوة أنتي تأرنا كريا الله فارن قتين أولم تسمعي ما قلت غير هم بيكان ناقم كم مغاوة يا عظيم نجي غاند يقل كيمي كيدا ويستجاب لي فيهم نجي غاند تيدا سيسا أرنا غاي ميكري وكالا سيسا ولا يستجاب لهم فيها يوم أرني كان تربان يعني الله قتين كده خبرين تقارن حسيني يكون أرني كده عائشة كن دنيا كلي يلا قصان دي أرني كري وكلا سيدا صحابة ننتي الله صلى الله عليه وسلم تي كلن تي دوراتا dikem ballewa tanga tanga de mona bane hata baka ko abaka ko rongude ko te mon khatab radiyallahu anhu yugo nyuri Allah farli ga tiduru gi khanninga na bolli aw kamana digam buren kara an ko mutala buran ko an ta tambut kon aduru gi khanninga mara bolli ma abatuma to khanninga Umaru ri na Allah faren tlandi yugonga na digam burun kada Allah faren to Umaru atin ke do yugol la hingo himbe kennan pasuke ken bitige sire mo kamana anka arandur gi khanel liga mannego nan kotanda himbe garan tlandi kenga andi harsa himbe gam pasan ken do yugonda tike bitige Umaru tikeni mania atango tiningeda Allah fare an gana sirun tambon mutu i tambon tuka an wata ne yugon gada an gana an tambon sirunga tambon mogon sirun di n tambon tuka ara duruki khalliga ye kunta bana ati an yi kenya konni kenan pasu ya Allah fare palle an gana yugo sutlandi gemeya ha himena luanda koni akinya namine at Umaru ati wanda tantam goni manimi ara hakenko biradu nyanyi ara Umaru khi ida kenje irari aga wayu won kallenga atana wutu kem palle atingeti onyiga gemu ati khangota yimede ira dati mbugundi ira ni bito sikiwo adatin kumara tambo ndati makiyime yugondi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasuluhu
akin ari menni kay dunadi no kisindi benga noro arjanna di kenta kitene ti buto buriyenga aro furugu yenga aro korotendo bonendo hubure ntukati hubure nga kenta ina tikenga mana yugon tubindi sisa nda toro ngara ho nga so tora durki khalliga yido tambo tugo enda me bangi bo dati nyama ke yime makesu ko monde himbe gara atlandi ara kenya jaragi amma ga ngamen atlandi ni kundu an yiti ni ngera tambo an da wutu surun tambo atuka an yiti ni kekada surun tambo nganda yanga atambo mo surundi na li tambo ntuka himbe ga kai na kini na ni dati maki i wanda ke famu akhirati Allah faren paran wa ba sirran ta kenya nan ba kan Allah kuma ba kan Allah hare Allah faren ka gollin di kiyaye na surun kirkata Allah ibrahim me ga ken surun di ken jukusire ni jukusire mba ni yaro surun kellini ka mo me abane ba har bana ta Allah wa law kunta fawdan عليذ القلب لم فضوا من حولك أنغني بوتي بريز أنغني سندون كانتيا يسانكني بكانتاتي نيا سابوني أو وردي شاتيني جوكو سرو نيا كهوندني مي وردي شاتينو الإحسان لكل أحد لا سيما الإخوان عدم المقاطعة لكل أحد لا سيما الإخوان تقرأ لما أن سرون دي نكاتا تكهون سوكا من دينا كل ما كني أمي انقر لمو ما غسيجي أندو تكهون سونا غنان كتي كل ما كني أمي انقر لمو بس كني فارون جكوني كن أنا بنيم جكوني الله كم سرون جكوني كيا بسم الله واتقوا الله الذي لا تشرون إنما النجوى يا أيها إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ويضروا شيئا إلا بالله إنما النجوى ati annama gundo lemma ubiga kosisa na aywa ay omakina وتناجوا بالبر والتقوى وتناجوا أتاغا بيغا تغندي قما غند لما غنيا تي كوتايغا كنا غن الله فارم كوتايغا بالبر أرمي غند لما غو أيواتي باتي أدي سرون داغونا أدو الله كننغا أكانو الله يلي الله يعني كمانينغا إواغا كباميا كتا تنغاغونا annama gundulle ma bure Allah kanne gan zadi Allah hisronde zadi konna gundo faren kuta yendo junubu kenni shaytan marsande nyede ko da gana yemmun sunonni kunga tongonni agana to ke gundalle ma gummanya islami surun torandana ti harbaniya Allah ganda kanu ni awa itoro kemballe kan harbaniya agana gimu hohori kanne ma Allah gama Allah mur anya antanya وفليتوكل المؤمنون مؤمن سرني هنم بسندي كتا الله تعالى كبيرا آية كيو كوميك كانوا دي مغان سهندين أو كوميك كانوا دي نمي مغوا سلامي نندي وقت سو هنبي غنداري خماها كيني الله فارين صحابانوا كي نقول كما كين اسلامي نون كما كين مؤمن ما يمغصه ما ينمي ما واتس بسم الله
إن يا أيها يا يمو بينو كونغا تونغني إذا قيل gilli gandati aga dangani تفسحوا an kunna yurbandi المجلس tago dingiranni تفسحوا kebe an kha yurbandi يفسح الله aganda kenya alla na awa yurbandinya aga dangani arjannadi aro kentadadi igannati aga dangani immiga ka garaba sonni kata khairin yugoy ka grana kenya فانشزوا ka garaba sonni de يرفع الله Allah ta'ala na yemmo ngurwi kunga tongonni agadi ana yemmo nga wurwi igara to awon kini kunga daraja gawe aljannadi Allah ta'ala ayani yingana ngati honga ta'malun ago kingulli aga tawranwa يا ati أيها karame tongondi asute sute katame aha jamallanwa Allah hin konranwa aywa qarallanwa Allah tinam qaraken dabari amuso an ga nasire tongondi nasire yurban awanan sutte siren tawo alla wonno ko kinanga aljanna di igaje ka gira kana kenya maka to ko tawnu na me ya umpai in suzu ka kusa ga giri ha an ga na giri na nya na ya mare ke na dabari ti alla wa ngurgidi suwanun ka ti alla wi ka hana wurgidi كورن مني لما جمع العلماء بين العلم والعمل استحقوا رفع الدرجات والاقتداء بهم في الأقوال والأفعال توانا نغندا يقولين دو يتواغون قولياني كم بغتيني الله غواودي كم بغتيني غا أغو واجبني ننياغي تا قولين دا سهنا ngayi mewtini qaranya akenta nyana qara kwa akenta koni ay alla make ngurgi amati ona khalle ke mesere ya tawra aw kidi aya ke yang qasabu Allah sallam seru benunga diga badri gajangi akam kusikido honyugo amadi nan kendo am muhajiri ko kunyi seru nyugo yayi Allah farenyi ituran darono namkini Allah sunna parce que Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah farenda ti Allah yingi badul dun konunga ati if'alu ma shi'tum himben al muara harakenya sahaba ngabeni akira kon himbenu da kunni duran serwi de ke sawra Allah farenyi duran darono anyi duran kanunu ke sabuda ba Allah da duran takke kiniya aywa kotai ina yirni ta honu wono kunga yirni kenda ni igo ta honu no ko bi Allah faren tatte o honuri samano hada mar magone dorray imari hane idiga sigi Allah faren kane aljom banginga assalamu alaikum ila salamun sagandiya itlaqa ila Allah farin duran kiri assalamu alayka ya rasulullah Allah farin di salam itlaqa ila islam duran kuni assalamu alaykum ya jama'at al muslimin aw assalamu ni mi khari tahana rabbi sukuni domi tan Allah farin bane kuni ara jaman bane kuni khari nga harsa isigin dengo ina mani duku iga domi mo obeya asiruni nsute illoy ta horanga nkasiru makenya kemalu Allah farenda nan jego himbe no daron darono ngawi duran kanu na duran ta horan kiniya angum makenya taga du ira dugu aga magahina ira ga dugu to ya kana naga signali aga madu harsa bo kemalu Allah farenda Allah farendi ta tempai asaba du benu ga wono badru ngoga he kulani ara kunjate badri dun gonu binu go sikki kum pakemme ati an kunangri ara kungirindi ara kukri kulli tabu agar himbe no girni ka amal mo funda ara tu yageni na di amal ndamal lumida ima ko ne ko karati yageni aw kin ana mar men diga mo
aya ke yanka ay kama gadi inda ta gara karame to ngondi aganda kinya na hangai la gara Allah wan to ngondi ni arjanna di kini ayan kasawun yuwan yuwa kawano atwane sabit ibn qais wata aron musirendi arani awa besu tari tawranga aken taron tali mogosiri ken sabura wa munda nan tinto Allah farenga aywa ila tawran kine ma wo tinto Allah farenga atinto halle hora aliri aro ken kamane awa sehun yugo wurido menaga donc aya ke ken kana yanga sabun yugo ya inda ta gana me to ngondi kara me to ngondi kibira kenya kara laywa anya Allah hin kun raywa anya salli raywa anya kurenya garangawa anya kenta naywa ko gon islamin jaman me ka humrai kara me to ngondi amma ka kota amma baraje mukte nay baraje mukte nay nga hadise be gari maga sere grindi ta uranga nan ta gunu kara me to ngondi ya kara biran kini me aro hadise be gari juman kotanga kamagati hulani gripa kayre hulani tagono agoti ni mera karame to ngondi on kin hadise awriani liana namma taga nan grindi awrini kinyi amma taga nan yime ganda griti duya ma yankay sabura jukku ganka ko sabura kembiti basiya ado christien tawran kaman na honu grindi comme Allah farim fegara nya mo be musala hanyu go sabuda kembiti basiya maga grindi ado maga grita ndui kunta bana surende surende na kama ina hawara kani kena intanginte بسم الله يا أيها يا يمو بينو كونغا تونغني جلا غندا لا مرنا فارن غندا لماو كبيرنغا اوا قرا كويهو قرا كين كاندا الله فارن اوا غندا لماو كان الله فارنغا قرا هوجو كيني ذلك هذا كين كين دي غندا لماو كان لكم كنن بساغا دغني ايان سنون داغا جنو غندغني kebirenga ke koni hina ken Allah faren daron taun koy sahabanunga ado fuqarinun nan nahe ma Allah faren ta sadaqa yigan kada sadaqan kin Allah farenga katam blagati ona mewari Allah faren ta sadaqa yigan kebirenga konuna ayigana konna hene tay kenni fuqarinu benu go jamandi konto do benu go jamandi aw yana sabuya haju gume nyime yime khalasi yime nyime yime awa lagara kanana nyime yime aw ke ngalangalana baka duna kanana ndi baka muna hagendi baka seruниndo Allah fare ngari sikidi be Allah fa sallama aw gilam nganguto senunga be sura wotini Allah fare ona mewari aw gilli anya liminewa anya komewa anya horewa anya yagarewa anya maga yangandewa bokke sabura honu asirem po gabe mun koni magani aw seruниndo Allah fare ngari sikita anime adi ona mewari i wora sigitai waw gilli ajju ku sirenga angnati Allah fare ona mewari anya antlana nandintla kembal anta qorotinanga anta taunutanga agana tawanta gilnanto mambe gara kri ampajuma mangana tintla honu nyaari gana nan sigitai nan diga tagutai na yi yimme suntai janko seruninda warita o anganda goren koni besindi hoya kebira killa ko walle ke sabra allati serebe lahingo alla faren hamme ngalenga akoni kebe ken kamane honne bugundi hina yo kiga ko bane ho kallenga hiti me ngari me bo kebira nga kun kamunda ra khawara
aya ke yang sabun ke amma dallatari aha bai na sabun ya aliyu wa kun karramallahu wajhahu ati aya ni go qur'ana di sire suma gollitai min ge bane ati dinari bane yin maga nda hara o dirham no tamiya mba ni Allah farinda me wori tatam tawota ngon dirham bane sadaka amma dallatari ayuti ni qari ali karamallahu wajhahu ati aya kiga yanka Allah farinda ngi khiri ati aliyu Allah qoniti imagati ona me wori min da sadaka ki ngama haqqo aywa ngan shawarni manna ngora yinga ona nyamane manimi on tanyo na dinari bane ya aliyu tingita Allah farenda surulan takinga de Allah farenti dinari takanden ka ngita Allah fare ran takinga de kebire ngati aliyu an kana kalle ko manimi ngeti aywa sha'iru tammi yani sha'iru hundu tammi an ngada ken kenche kengo gimmeti gor kulle be ya ona yakinga Allah farenta da innaka la zahid atange aliyu goni na brega ben damma wa kibrenga ayan go qur'ana di seremanya ali bani halle ke qani duran sugandi hiya ali da karrama Allah wajhahu kutu ngahara be yenda di ko Allah kana himbe da kinya konni o tin duron waqti gabe makini waqti ngani dallana kibrenga ko gabe nyino kunya nyana ali yambo asirahani akin yimanya mustasharunga akin do Allah fare ila me shawari a hakanni ya saura amadalla Allah timani fa in lam tajidu illa agama kasra anhu kitab fa inna Allah qaratu Allah ta'ala aqafari agunda lima gunda ahinna gaina bugari haranga makini konta kai khari aswaqtum ati kibringa kanudre أن تقدموا صدقات أغنى صدقتي بين أغا فارقون لما هم كاني أغا كانوا صدقتي فإذا لم تفعلوا إلا أغما صدقك كل الله تعالى هيغا ساقي أغا كما ننتي قراتوري مغنين غوراتو قنسا جاء غورين بينغا نياري هو قبل خوالي كيبرينغا غورين بينغا سيكي هنو لخيغا وري كيبرينغا خرا كل لك ورا كيتا قاسيكي أو أنتم من لنا نيام من يمي بسم الله فأقيموا الصلاة كبرنا همبي أن تسرنا همبي هذا الإسلام إنه كيني نخرسل لندومني وآتوا أنا جاك كنجني أنا الله بتو عدي فاري أدوني فكما أن تسرنا جهله الله تعالى أياني ينغانا نتهونا أغو كنقولني يلي أنجم ما هيندوا كتيموا قومان إذا بيسي أواسرويا يعني مناهرين إبيسي يهوديان أنجم يعني أنت مناهرين إبيسي يهوديان إقنان نكوني إقند اللمان نكوني إياغين نكوني إياغين نميكتين أنياغين فيها غضب الله تعالى بدو هم مناهرين ورد أناتو مناهرين منيا أنكم مؤمنين يدي إيمانيا يهوديان غير ويحلفون عديمونا هاغن وكننا غارين كما نندي تون دامني وهم يمنو يعلمون يواتو نندي غارن توني أعد الله تعالى يانغان قتيتيلي منا هاغن ندغني وكم قتني إنهم عديمونا هاغن سما هم بنو إيغانيا وكم قولني إلى كتاي اتخذوا أيمانهم عديمونا هاغن بايغراي كناي غارن دنيا وإدغاني سوترايا فصدوا يعني إن يسابوا يا الناس لا من كبا بك الجهاد إدي بسنا إيغو موبي نيانا أندا ور قرين كما إنسري كلا كما إيه غري مغون سوتري في دو سلام أغونا أرو كني غارنتينا سلام نما كتا كاهن جهاد من يعني فلهم عذاب غيانغان قتين ويدغني أو كيغاني لغون تاغو دونكيا إدي دو دارو دونادي الله غير الله وي لغون كبرنا يري الله نماني كو يومنا هاغونا التولي نان بيس اسلام ني هينكني الله قننا ني هينكني كاهرينا كبرنا كني منا هاغون تاغو دي اسلام ني ميا يا هينو ني ميا
ngangen tan islamia am pinsu na kahir nu nyamaga am pinsu harangir nan sike haran tabuye am pinsu ni yamaga islami nun darun ta sunta maga andi ta harbane o kebrenga kinni tagmonje mi gani ona hawun tagmonje islami ni du khoto amma ken dabay amma kabe sero do kahirin golli do ngama am pinkine bismillah التي مناهن النابر من يقول نهني بكي مغني إرم من يقوينانا الله ينقن قطعين هربانيا أتي مناهننا إياني ينبدون كوننا مناهننا دومان نيا فيها ينبني قوتان سما الله قوتاقهون مندني إسوسوسو كي قوتان قري مناهننا كننا الله قرى الله غرتي كن مؤمنا koy mogombe kon sabune gani ken kunana an kundangani wa simmana nanti kunga yo hokamma yani wa simmana duna di okuna e burengaro kisindi mogobe la gara ka onda kuna alla rake mogodi awo kisindi kinyani hakharlanga kunda simma alla ndo hogo watu gilli kullu halanu alla ta'ala na'am tumunyani munahaqinwa tigi يعني garantunga شيطان يان سلتندي مناغين كما كسابر الله مناغ او مناغ منغو الله تعالى هنكم اولئك اتي مناغين يعني الشيطان جمعنا دي نعم تغنيني النادو شيطان جمعنا كنت تغني كنيان كسارا دي كبرنا هو وين الصابو انكم من الله هنكم ken weni dron iblisa katanga iblisa kama katakome anta munu allah hin konninga bugam pindita anga munga ita aga logam magadron ken weni iblisa katanga akin anda katakome bane ana komen qilli kata yimbeje laksini hakhrato allah hin konni di sesugo allah hin konni iblisa wala tunanga بسم الله إن الذين يمبينوا إيقوا الله سوغني أدا فاري كن سوغانو كن اللغن توندي كتب الله كبيرا اللغن تاغو أصابوني مني الله دي فارين سوغي الله قرا كيتنا سهل والمافوق دي تيمي كالله ياغا قلبني إدي هارو الله تعالى أياني سنبين تنغا أياني نندانا دي كبيرا كل لغني الله دو فارين سوغانا الله كيتنا ندنغي إكدي هارو إيان قلبني بسم الله يا رسول الله أنت رسريني كين كما نونغو تغنديني يا الله تعالى بينهما ارو لا غرا كوتانغا يوتلا قرينا سرينيا قناي كينغر الله سوري ادي فاري انت كين كما الله بدا ولو كانوا نندان كين اسلاميا ان وتلان الله ري فارين سوغانا نيان قناغا اتانتا كينغال ولو كانوا هر الله ري فارين سوغانا غنداي مؤمنون بابانو يا hari remmun gandai hari akhinun gandai hari hawan kan gandai igar Allah ri faran sogi bane iwi hawan sogi ni remmun togono ni akhinun togono ni hawan kan togono parce que mu'mina ko jaragin ta hari kana Allah pindi Allah pingari bane aro himbe ga wanyana iga dunge kingina amai kingina habai kingina akhina kingina hawan kan anta hawan ka wutunu na Allah pingara anta akhiru lemme wutunu na Allah pingara anta habe wutunu na lem pingara Allah faran sawon da anhu inni kemo go yadi mu'mina gon togo attongo kun kamma aba ubayda amr ibn jarrah ari haba kari badr kota abu siddiq radiyallahu anhu ari remmen qiri akota lemmi kema islami hina bugu wona meni Allah fare da sigin nan ngare gudun guda hanan disa Allah fare sigin nan mu Allah fare tilla madungan kin nan mu Abubakar sigi hina ono lumun bugadi o matlangi ngahina bas Allah fare ngatu
Allah ra tuinde aganda bu lemme ke wa kalli lemme ke ga wornya islamiya Allah fare madunga da ambugo akin ko ni bari remenga Allah fare sabu danga Allah fare madunga da ki abubakar bane a domi a kutuni hawa ya gande bira ke be agar hoko Allah fare da wa akhwanihum Mus'ab bin Umair ari akhin kari Ubayd bin Umair uhudi kota ashiratuhum hawanka Umar bin Khattab Badr kota anniga Asib bin Hisham Umar yana kari ashira Ali ibn Abu Talib Hamza Abu Ubaida ku hawa tugun lemu Badr kota iyane meni Qurayndi mpa wada Utbat Shaybat adu Walid ido kusuro sikange muso kisme kuti Allah fare kuti o bar Allah di fare Abdullah ibn Ubay mun ha numange lensire ya magata Abdullah ahammi tagabe tv hawa kalli Allah fare signa akare ngi hawa kenya nat Allah fare mutina dangane aton Allah antanya na wantanya na ka mu'minan koni ndo kahiri nan goli dome akambe kananya muhad nanya kananga mawadda kintanya na bada bismillah ulaika ati kuyemu benu ganta mu'minan awa kahirun yani kananga Allah ri faran konni yani kananga Allah ra limanan gawon sabatinni kuya sondomundi ara kuyida tinoro yang awa tinoro awa birohen tinoro nga illi tungaunga Allah wa kurondini arjanna ngorunni warallaqo ngurunu ayitunda sanga sunungure dumanun niya awa arjannani Allah taala dunge ku magandini basa irabatu yakadunge Allah maga parade biga kini yakadunge tikinga ati kuma an gudo siru kwa togoni Allah jama naam togoni Allah taala jamanga kuntigi tigi kunin taqdar kitanu bil muqabala ati doro kun shaytan jamanga shaytan jama hum al khasirun farendo Allah kunu Allah ri faren kana ati kunni Allah jamanga Allah jama hum ni taqdar kitanu arno ko Allah jamanga Allah jama'un yana Allah ri faran kanuye Allah ri faran soganu hawa mai kun yan kanai sadaqallahu alazim nakuma nakallin gose nakasi nakuma doni sawaba assalamu alaikum